Andalusam يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت على فراقك فاعلمي لم تسيني الأيام صوتك عندما ناديتني فصمت لم أتكلم وقعدت عن أرض تبات عن ربا سعدت قرونا في ظلال المسلمين. Nakon njega dolazi njegov sin Hakem ibn Abdurrahman. Hakem ibn Abdurrahman, pazite, dolazi njegov sin Abdurrahmana Nasira. Njegov nasljednik. I ni manje ni više bio je učenjak, alim, Allahu ekber. Alim i dolazi kao namjesnik vladara Endelusa. I naravno, to što je bio alim, osjetilo se to odmah u stvarnosti. Do te mjere da su ga zvali, kaže, Ašeku Kutub. Onaj koji ašikuje s knjigama. Šta ašikuje, znači? Ne odvaja se od knjiga. Guta knjige, samo čita. Alim učenjak, čovjek koji volio mnogo da čita. Družio se samo sa knjigama, najviše sa knjigama. Vladao od 350. do 366. godine. Tako, u njegovo vrijeme, tada je znači, došla na stepen knjigoteka u Kurtubi na najviši stepen. Znači, funkcije, moći i ono što je bila, kad kažem knjigoteka ta u Kurtubi, znači tada govorim kao današnjim jednom od najvećih univerziteta koji postoji na svijetu, bilo kojim. To je značila tada knjigoteka u Kurtubi. On je, Hakem ibn Abdurrahman, on je bio poznat po tome, da je u njegovom vremenu plaćao ogromna sredstva, ogroman novac, da se sakupe sve moguće knjige. Gdje god ima neka knjiga da je zapisana o bilo čemu, u bilo kojem dijelu svijeta, muslimanskog, nemuslimanskog, da se ta knjiga donese, izvorno kupi ili da se prepiše i donese u Kurtubu, u knjigoteku. Znači, i da se prevede, da se izvorno i tako dalje. Vi znate dobro da ko je sačuvao grčku filozofiju, grčku kulturu? Ko je sačuvao? Muslimani je sačuvali. Preko Endelusa je sačuvano ono što je bilo u Grčkoj i što je bio razlog da su muslimani to sačuvali, pa je prevedeno na arapski, pa je nakon toga, nakon što je uništena, osvojena Španija, ono su protjerani muslimani, ono malo što su, što ostalo knjiga, što nismo palili sve i uništili, pa je nastalo humanizam renesansa koji smo mi toliko puno učili, izučavali, taj veliki humanizam renesansa koji nastaje u Evropi nakon srednjeg vijeka. To stvarno na tragu, na mrvicama Endelusa je to nastalo. To i oni sami priznaju, jel? Odnosno, Hakem ibn Abdurrahman, znači, o njemu možemo govoriti kao o njegovom ocu u mnogim stvarima. Uglavnom, ono, po čemu se on istakao, znači, to je po širenju znanja, raznovrsnosti nauka koje je strašenje jednog doba, znači, po mnoštvu zanimanja koje se tada bilo prisutno muslimana, do te mjere da, znači, zanimanje prepisivanja knjiga bilo tako raširene, a znate ko je radio prepisivanje knjiga? Nesh ili Tensih ili Nesahun, to su bile žene. Žene su u kućama sjedile i prepisivale knjiga i to je bilo zanimanje i debele pare zarađivala na to. To je bio njihov posao. Posao muškaraca je bio nešto drugo. Zabavili se širenje znanja, džihadom, borbom i tako dalje. U njegovo doba, znači, tada se širi, znači, proizvodnja papira, pravljenje knjiga, takozvani teđlid, znači ovi debeli korica, tvrdi korica, uvezani. Tada se kod njih raširila. Onda su Evropljani sanjali, tražili da se neka knjiga njihova, da kupe muslimana papira, da im se napravi knjiga muslimana, da bi oni imali bilo kakva knjiga. Također u vrijeme Hakem ibn Abdurrahmana, sina Abdurrahman ibn Nasira, to je poznati period u istoriji, ne znam da li se ikad ponovio, da je tada toliko bilo rašireno opismenjavanje, da je kažu da nije bilo poznato u Endelusu da je neko bio nepismen.
da nije znao čitati i pisati. Do te mjere znači bilo rašireno znači poučavanje, škole, učenje, znači da nije moguće bilo na čovjeka koji nije znao čitati i pisati. Znači to je bilo prije koliko? Prije 1000 godina, znači nešto više od 1000 godina. I to je bilo Endelus. Država u kojoj niko nije bio nepismen. I sad, pa se ovo manju dešava, da ne idemo u detalje, dešava se da su kršćani mislili, evo ovo je, našao me na vlast učenjak alim. Voli knjige, čita i tako dalje. Hajde iskoristimo priliku, pa onda udruži se kršćanci ova kraljevstva sa sjevera i napadnu Endelus za vrijeme Hakem ibn Nasira. I šta se dešava? Od alima, od čovjeka koji voli i uživa u knjigama, dešava se da se čovjek pretvara u velikog muđahida. Organizuje vojsku, šalje vojsku i daje lekciju ovim kršćanskim kraljevstvima i odbija ih i vraća ih. Ne samo to, Hakem ibn Abdurrahman, šta je još radio? Poslao je vojsku i zauzeo čitav Maroko današnji. Proširio još Endelusku državu, Endeluski hilafet. Znači uradio više od svoga oca. Znači taj učenjak, taj alim koji je bio na vlasti. I također, znači ovaj period Hakem ibn Abdurrahmana se također smatra najvećim i najuzvišenijim periodom moći, civilizacije, kulture koja je postojala u Endelusu. Abdurrahman Nasira i njegovog sina Hakem ibn Abdurrahmana. Billahi zurt al-maghani marratan عرج على أهلي هناك وسلمي كانوا الملوك على الزمان وقارنوا